Waduh, waduh, edan lagi. Wah, waduh. Mak. Tenang. Sancang sih. Monster ya, urut belakang. Awas monster. Waduh, ruwet iki. Sing di. Ono mang pedhot ya. Ya. Mangong. Serem dia sapinya. Pedot kali ini. Kecantol. Yang ini banteng guys, panjang sekali ini. Bantengnya keren nih. Banteng guys. Wih, besar sekali. Monster guys. Mantap, panjang sapinya. Oke, selanjutnya. Tuh, mikir. Tarik tuh. Wih, coba tuh deh. Wih, tuh sih deh. Kelai. Wih. Sekondi. Banteng lek. Bantengnya ngeri. Sapi unik. Ya, sapi unik. Bang. Sapi apa ini, Bang? Sapi apa ini sini? Unik ini. Sapinya unik ini, guys. Unik, guys. Datang di pasar. Pasar tuh. Pasar Rong. Unik bro, warnanya bro. Iya. Dua warna bos. Dua warna nih. Wih, baneri guys. Wih, unik mas mana? Apa? Bamen. Dua piro? Ini. Bamen. Cari masak mas bah. Tanduknya merah guys. Ngeri. Tanduknya ngeri ya. Widih. Motornya kan. Motor
Motornya ngeri ya. Motornya ngeri. Gobeli. Ora gemplang, ora gemplang. 15 mono itu ora kuwi. Waduh. Ayo guys. Sedang. Ah, keren. Wih. Sing murah 10. Tak gelem mudun lek. Lurus. Sak kok. Mundur. Balik wae. Nak mundur bahaya, nak mundur. Balik. Aduh. Ini guys apa ini kan? Kele ke pelangkang sambil oh Cina apa Cina? Tak kira Cina. Tuh, balik nih, mata nih. Waduh, mata nih. Jingga tenang dong ada orang jingga, nah jingga. Jengek. Goyak lu. Banteng mana? Mundur mah. Oh gelemnya mundur. Mundur. Gelemnya mundur. Awas Pak Le. Awas Pak Le. Awas Pak Le. Awas Pak Le. Aja diculke. Hop. Yo wes. Ja. Wedan. Mulai kabeh. Wedan. Wedan. Wah. Nah. Padha irenge lho iki sing apa iki? Sing endi iki mau irenge? Irenge padha. Padha kok padha. Jadi siji karo ireng. Jadi ketemu bolone granding. Wis ya. Sampai guys. Yuk, Pak. Wah, segar. Malah col. Waduh. Banter mana? Gua antar ya ayune. Ngeri. Waduh. Mampus iki. Rasa ganti isinya. Betul. Jangkep. Apa jane ditabrak? Tabrak gitu. Oh, dheweke minggir minggir. Tabrak. Enak ya.
Hari ini berat tuh ini yo. Iya. Sekali lari langsung kalah. Catat. Harusnya diikuti larinya. Kalau punya bapaknya dilepas ya.